Tengen di panawin Managpipili Itiyag takin Itay tupilyan Ginagaget Ken na nakin Itay yutun Agi pulong Ijinasipet Ken natulong Isudi tay lipat At tinagan Abongbong Isutin tay Patugawe Bongbong Marcos Para presidente Tapno pa nagbiyak Tayo ket rumang ayen Panunot na Intay tuladen Tapno pumintas Pa nagbiyagan Ni Bongbong Marcos Intay pagkay Kay saan Basta ni Bongbong Marcos Pagkay kay saan Di Ilocano Nang nangruna at Ilocano ang mandalo Isundot pagkay kay saan Ken itay tubutusan Ni Bongbong Marcos Di tay lipatan Dakkel pagbaliwan No isut intay butusan Alang ka iyan Intay ngarut pagkay kay saan Aramid na di amin Amin nga itang kabailan Tapno awan ton Agringan ang pamilya Indot madanon iti butusan Ala dawatek man kailyan Di tay lipatan iti bongbong anagan Itay lipaten iti naglabas Tapno pagilyan iti dumuras BBM para presidente Pilipinas Ipaganet ket mi kada kayo Agkay kay sandag iti Pilipino Ni Bongbong Marcos isunto iti ama tayo Isuiti presidente nga nalaing at dumiskarte Ni Bongbong Marcos awan iti sa bali Basta ni Bongbong Marcos Pagkay kay saan ti Ilocano Nang nangruna at Ilocano ang mandalo Isundot pagkay kay saan Kenitay tubutusan Ni Bongbong Marcos Di tay lipatan Bongbong Marcos isutrumbek tay apatugawen MJ kalaban na kitang maperpertin Arapid at dati amin Tapno isunat patumbain Ngem Bongbong Marcos tayo lata gagayen Dimteng man iti panawin Panagpipili Itiyag take Bongbong Marcos Di tayo liplipate Ala ka iyan ket gagayem Intayon dun Ibatusen Bongbong Marcos Awan iti sa bali Panunong tayo kuma Pakibagan Titunggal pamilya At natirigan Panagbiyak makauma Arapid at tay ti amin Tapno isunat pa nga bakit Ni Bongbong Marcos Awan iti sa bali Isu ni Bongbong Marcos Pagkay kay saan Intay ibotos Tapno tirigan Ikatan na dagdagos Isut kailangan iti na siya tayo Magparang ay pa Nagbiyak tayo Bongbong Marcos Kuma iti pilyen tayo Di kayon agdwa-dwa Rang ay tayon maisublina Ni Bongbong Marcos Tatang tayo isuna Arapid na ti amin Amin ang kabailan na Tapno awan iti Agrigan ang pamilya